Mātou tevi I alawa oelo mātou tua. Le tua mawalunga le meolo fio ai a watumu le laulangi nei lo mamalu ma lo mātou tia. Lo mātou tia lawa lea mwhai na mātou moli mawina le nei aso lo mātou tua. Hea u whapenao na mātou. Iai fo le nei taimi whatau nui na ai mātou pol kalame peo na māsani ai. Le tua mātou te whaftai tua ia te oe ono lau tau singa ma lau puipuinga ia mātou le nei aso a tolo mātou tua. Mai lava le tai au si o mai lava le nei tūlao le fiafi mātou te whaftai atu le tua. Le mwhaia mātou upu ono whamatala lo mātou tia ma lau le lei. Au au whapenao na mātou maua le nei taimi mātango fi o whavanoina a wafo ila mātou pol kalame pei ona māsani ai. Le tua vi ia lo swafa. Moni ai upo le nei pese pe ona mātou suina le lei oe le tua wai whava vau lava lo alofa. Mātou whaftai ono Yesu le whaolitanga na saunia ma tāpeneina moi mātou lo mātou tua. E leo mwhai ona mātou maua le wha moe o le ola, o le manui o le ola e whava vau. Maua ai le tua se wha moe ola o le tangata soifua mo le tangata tāpua I lo mātou tua pe ona mātou iai. E le nei o langa mātou te iai, mātou wala watu le nei e fiafi le tua. Mātou sauni fo I le mātou por kalame le nei po, talo matu ina atu ia te oe le tua, whau umai le mano lo nganga. Ia mateina me uma lava e lo nganga, whai wina me uma e lo nganga. Ai tu maulivi inga ia te oe lo mātou tua, e mai le whatau waa ia e mātou, iei ume uma. Fo le vi inga ia te oe ono Yesu Keriso lo mātou li imo lo mātou whaola, ua te talo atuai. Amene, amene. Ea le foi fiafi fifi la foi le nganga e fatalo fatu I le silasi o si o tātou tunu pele Samoa, mai la foi I ona maunga te tele se ia pa ia maunga iti maunga tamtama. Ia le tua whaftai le nganga le tua mwhaunta I tai mai lo so I fua maso mātou wolo. Mwhaunta tātou toi whafsanga e whaua upea le tātou mta upupo o tātou o nanga le nei o le tutu le Upega ile Loloto e peo na masani. Iai vi ia le tua. Whatalofa atuai e ia si o tātou tunu amata mai lawa fo il whatalofa I sunga au na le tua mo tau masiofo e so se tovine whatalofa ia te utou ma watu le nganga le whaftai ma le whamalo e tu sai. Ma au nanga whao staulanga e peo tātou ia I vai o sa vai atu nei. Whatalofa ia te utou ma lo le tāpuai ma lo le soifua maua ma le langi ma. Whatalofa atu whaptoi na o tātou tu asin sina. Tina mata mama tutua o lo whapenao na whai maile whaiva o le tāpuai ma le talo ia a o halo whaiva whanau o Samoa I le aso ma le aso I tūte ma whaiva le ngata fo I leo la o tūtu talo ia mo le mātou fo I ma tā whaioi ma le mātou ngā luenga o lo whenga iai I le aso ma le aso o lo whapenao na manui ai mea uma whaaftei tele la o tūtu talo I nai o tātou tua a mātutua. E le ngata foi lea whatalofa atu inisio lo maua ma le tātou por kramele nei, tono mauta ngase, tono whalipuipui, e le ngata foi lea o nisio lo iai tiute ma whaiva mga luenga le nei foi e fiafi whatalofa atu ma le ngang whaaloalo, e le suafo Yesu le li ma le whaola. E foi steimi ai, wai ngā luenga le nei fiafi foi atu ma le manuia, se tai atu lo to soi foi ainga, I le file mua le tua. E le whaangaloina nei fiafi ia o Samoa o lo te ape le nei ke lope I tu e wha o nei lo langi so se atunu o lo o mafuta mai ai ma au nai ia ma sa ili ma lo I fo I sa ili ngā manuia o le nei lo langi le tūli tino ia o mafu ai o no tātou o mai tu o tātou a inga manu I Samoa ia whatalofa ia te o taupo fo se atunu e au ma waipi fo I mātou nei New Zealand. Whatalofa atu ia te oe le fiafi malo le saili malo le ngā lulue malo fo le tausi ainga ia o lumana I lava mo ainga e mesena ia tātou whanau ia wha manui atu le tua ia te utau e tu sai malo utau no nofo ai I atunuu e pei o nau mawai. Le whaangalina nisi o asia si mai tono le ai tele o kilani a wafo I fuafuanga ia le ngata fo I o whaalawelawe o lei fo I so I fuanga ia a o whanutanga maftanga ainga ka le sia whaatalofa ia atu o nei Paul suafo Yesu le tātua lii. Whaatalofa whaaptua se tasi sei mo nei whatoa e mafuta mai ai mai e whaafonga mai I le nei Paul Kalame o le tutu o le Upega ile Loloto. Whaatalofa atu ma le ngang whaaloalo nei fiafi ia te oe. Ia e le whangarina foi o na awel whatalofa ma le whamalo le sunga ia sau, malo sau nga lue au auna ma le tautua atu nuu,
faatalofa atu mai faamanuia le tua ia o e sau ma le aiga ia o lenei foi e fiafi ia o lea ua malotia fo le tatou polokalame o le tuutuu le upega i le loloto ia o iai i le fiafi fatasi ma le auauna le tua ia le suga o le faifeʻau ia mapasaga paila o le faifeʻau a le Harbour Praise Church i Manureua o loo i manukau ia lo latou faletapuaʻi ia o lenei fiafi fifia lava le agaga e faatalofa atu lenei fiafi lausuga mapasaga malo le soifua maua malo le lagimaina talofa lausuga poni fonti ia le gata foʻi lea o le suga iā sau lenei afiafi faatalofa Samoa le atunu pele ia te au le avatele faatalofa ai mai lava i tawhanua se ia pa ia si ua whanua faatalofa atu le suafa manu malolo tātou ali Iesu Keriso le Nasareta le atua o lo tātou au nai talo i le atua avele ne ala leo e whaima whamonianga le ngata ia Samoa i nei atunu a oso Samoa o lo whapenao na ai tau malele i tue whao le nei lalolangi avele ne ala leo whaima whamonianga ia te tātou uma ia Ile tua. Malo so fo mo malangi. Malo fo ile nga lue ne aso. Tu te favor. Malo fo le aso nafi. Ile tua. Ya o valau fap tole sunga ma sanga so mai fo e mate nga lue tu ne fia filanga yeila na nga lue nga fap to fi fia fil nei. Mai fi failo atu o stemi mulmuli msalo po le te ale tituleva. Ole atu ai ile au na nei et talo. Mo se vi inga o le tua, ia o lea ua tāpenaina ia e lo tenei tangata ia masio tō lua o lola o lo tāpoi mai, o le pese, o le sinko ua uma o na pueina, i le fiafi le neila, ia ua filfilia o le awhapa ia i le au auna. Ia o na, e umalona talo mapusanga whai maini i ne pe ini anu fisiri e winga le pese. E no tom whai le tari a umalo, o na tātula ia lea, mo lo fafonga e le sale taun tale pese mapsanga ai ono le tahua tele wo pele ale pol kalamele nei o le tutu le Upega i le Loloto le la iona ta o le introduction la po le ulo i fuo fo i po le fa polo le pese lea la mo moli le ngata ave le fa mo le tua ma e tal pe umana e tal fa i le pese ai o le vatu le fa ftai ma le fa malo ia i lātou e o lo tāpuai, ia ma omi mai foi, ia lau telefoni a mai lau like, ia o sau komengi, ia e le ngata foi leo o sau subscribe si il tātou pol klame, e mo mole atu ele nganga whaafitai, o le pese la, e tāina le sunga ia sau muli mai. Ia ma whaai o ia le tātou pol klame, ma le ngō le pese, ia se i tau atua le pese alo na ingoa a mausang. Ai o le fiafil nei, ia o le a tom whai a matan tantan noa, el pol kalame il tātum tā upu. E fo le whamemoe o le a whai ua i nei le fiafil nei il tātum tā upu. O le vas fau le so malo lo o le leipa i nei ai mātou i New Zealand. Lo ingala, e malo lo le vas o le la zau nei, ia ona a matai lo le o sesi tātum tā upu upu. E wha umai fo la le nei tau sanga, tātou tamuenga le nei tau sanga. Au le fiafil nei, na usunga mapusanga, ia le fo la apso soari mai marsunga mapusanga, ia e whai tau lo matusi, ia ma, ia fo isona finangalo, ia wha popo mai fo isisi vaenga o le tātou mta upu. O le tātou o le whai unga o le tātou mta upu, o le eschatology po o mta upu, muli o polka lame le tue pe o le tātou tala vivi na mai, i le ono, vai aso taluai, le ono leo vai aso tātou talanoai i mata upu muli a le atua i le nei soi fuanga po le langi nei tātou te iai. O le lasa tātou talanoa na tātou uia nga i tausaminga a Israelu, tangata i uteia. Aisa, e iailo na so tanga tāhua lava ma le whai unga po le tūlanga o pol kalame ia le tu ai mai se ale fai unga ai mai se foi la vaenga ia la tatu tala no ai lo sunga mapsanga o tau saminga nei atangata Israelu o tau saminga e fa asino tonu ia Yesu tau saminga nei e fa asino tonu lava ia Yesu lo na fa tonu wina ma lo na fa autuina
E fo la le sili fa pe ai sa me ale ona tatou tala noa ai fua I nei tau saminga ia po sauninga fa manatu awana Israel la tu te fa manatuina ai lo tel tununga ai ele so tanga te le lava manu ese ele I fa te tauina na o tangata Iuteia po tangata Israel fo I sauninga nei a Israel e fitu lena tatou te tala noa ai le taimi nei fa fonga la le la fa tau e sunga mapsanga e le Levitiko lo na mta po lusu mal tolu alona fa upo lua fa mal malo zuma mapsanga fa ia tu ia il whanaunga Israel ia fa pe atu ia I latou o tausa minga ia Yehova tu te tala iai o fa putuputonga pa ia o tausa minga lava ia teo taua ia upu mulmuli ia nau fa fonga le fiafi Samoa tu fa fini taua ia upu mulmuli o tausa minga ia po sauninga fa manatu ia o le sinai ngoa o festival o tausa minga lava ia teo o le lai folinga mai o le o fai atu le tua ia Mose ia fai atu I tangata le nuu I tu ainga uma se fulu ma le lua ia o tau fai tausa minga nei o tausa minga ia Yehova e fai mai ia tau tau te talai o fa tonga pa ia au tau fai I o tau loa o mea lo fai mai ia tau ai fai mai lan fai unga o tausa minga lava ia tau. O lea tangia mai I Yesu, le ata o Yesu I tutonu o upu ia le atua le tamai le taimi na tu ina atua I tu la fono ma me uma nei tangata Israel. O le whawinga ina o whai ungo le mtau, o le whai upu lea. O tausa minga lava ia tau. O ngai ele reflection o le atua e a li mai, masau lava le atua e fio mai lava le atua. O ia, na te whaatau nu uina sauninga nei o le a whaamanatu e tangata Israelu mai lava I le tausanga lea, I le Levitiko. Se ia o mai lava I le taimile nei, o lo whaata waina e tangata Iuteia. E ilo mai e upu ia, na whai atu le tua ia Mose, o nei sauninga, ma ona nature, ona natura, e le o whaatapu la aina na o Israelu. Ma o la tau lava manatu o le whiangainga I la tau ma le atua e ngatai I le ai. O sauninga a le atua wa watu I tangata Israelu. O ni mea matau tia. O le a whaataun uina le atua I le luma nai. E ala I lona alo pele o Yesu Keriso. Le antatu ta ua le vaso le ntenei. Wa umona whaataun uina e le atua. E ala ya Keriso Yesu. Ia sauninga e wha. Already been fulfilled. Wa whaataunu ina sauninga e wha. Sauninga o le paseka. Au sauninga la ia. Ai waila ia I le sotanga o tātou o ma sauninga ia. E le I whaataunu ina Yesu e tā ua mao ngāna o tangata Iuteia. Le ai. Whaataita inga o le sauninga o le paseka le umana whaataunu ina Yesu. I le taimi na maliwa Yesu le sa tauro. O le sauninga o le paseka na whaataunu ina Yesu. Ai mawawhaula le paseka. E le I whaia Yesu ia le sa amile fe le whaataunu ina Yesu le sauninga o le paseka I lona maliu. E whaapitoa na o tangata Israel. Una maliu Yesu monu esefo. Ala usunga mamsa. E le maliu na o tangata. Wa le paseka na whaataunu ina Yesu. Le aso sulfa o nisani. Le masina momua. O le sauninga o le paseka, na whai mai a Israel le tele o tausanga. Ai sau Yesu le ti a tolu tolu. Ie wha mai le ti a tolu lua. Tausanga lea special ale, tausanga lea na whaataunu ina e Yesu sauninga umo i e wha. Na whaataunu ina mo tangata uma. Paseka e whaatau I tangata uma I rena o tangata Iuteia. Sau le sauninga o le whalawa e le whaafewhiteina, e whaapitoa foi mo nu ese matangata Iuteia. Ala sunga mapsanga. E se le tāua o le tātou loa le mele. Wailanga e lena o tangata ia. E lenga o Iuteia na wha tāua Yesu. Ina ua ia wha taunu ina ia sauninga ia. Awa sauninga o le whalawa e le wha whiteina. Wha taunu ina Yesu e le tūlanga o lona wha iloa mai. Wana o ia lava. Matu le fo e lua whalawa ina o fo ia tua le sauninga o le Pentekoso. E mai whalawa ia o whalawa e le wha whiteina.
o whalao e au mai luma o le tua, e ele lea umata tau nu ese matangata iutaia. A oina mamai, oina whapa i einai, langa e uma lo le mea tau o le sanctification, lau zunga mapsa. So o lo ma le sanctification. O nga uma na wha o le ina o le tangata, savani lo i leo langa whapa i eina. O le ata la lea mai Yesu i, o le ata na o ia lava, le tau langa, e moni, e whamaoni, e mawhai e o na wha mamaina, so o se tangata ang sala. Whai ngā sa ni ngala uli ia, whai, toi whai fwoi lista usanga, toi whai fwoi lista usanga, aisa, ia, pe a fwoi me, whai, alu wha mangalo, ia sau koe ang sala, koe alu fwoi koe wha mangalo, koe sa, that's temporary. A le melen whai Yesu, tasi al tau sang, tasi al tau langa, mama, a tu toa pe a whai tu maum wha tu tu eleli. Sau le sau ninga, o le ulua i fua, wha tau nuina fwoi Yesu, wha tau nuina lonto e tu, ele i toi tū la Yesu na o tangata i utei, na toi tū Yesu, mo le whaola tanga, e la vea i manu ese. Sau le sau ninga, muli muri le wa umana whaatau, e wha i e sau ninga wa umana whaatau nui nei Yesu, o le Pentekoso. Ea, na sau le nganga pa ia na o i utei, ale hai. Sau le nganga pa ia wha na wina le kalesia, e te tau o na lolotu whaatasi ai i uteia, manu ese, wala winga i o whalawa i e lua i le whawhiteina le ave i aso le Pentekoso, tau sanga uma, e ave le ainga, e ave le tamā, whalawa e lua i le atua, e representai, e ele le uma le lua le, I representai nu ese matangata Israelu. Ale ala wato e tu Yesu, wa maua i le tala le lei. Ale ala sau fo i le nganga pa ia, e whaatau nu i nai, le nganga o ke riso Yesu a whana wina mawhaile mea ta o le harvest, the big harvest o le taimi o le sele nga tele, aisa o ina na whana o ele ka le sia, o le sele nga langa o nganga e o mai tu tonu le malo, tolu wafe tangata na wha o leina, na o tangata iutei, o ina amatai le ka le sia, tangata iuteia. I le imas tangata nu ese na wha o leina i le aso leo le Pentekoso, ala le meno i ai, e le i umi lava, da same year tau sanga lava na, ai whaatule sia ka le sia, iwhea, ane tioka, o inga amata, tangata nu ese, o le ata lea, e le i whaelunga ina le tua, wa mamā tangata, i le toto Yesu, o mailoa i tonu o le ka le sia, o le taimi la le nei tātou te iai, lau sunga mapsanga, o le taimi o le nganga pa ia, le ala ua vā, le ala ua vā sauninga, wa uma le Pentekoso, wa uma e fwoi ngama sauninga ia, wa uma o na wha taunu ina i Yesu, moai, mo Israelu, ma tangata nu ese, le la vea i tātou, the Gentiles. Le la ua o mai lola ili taimine nei usom tu whawhine, oka, ia ola visiti, o la le mele o ia, ia matau lia fwoi sauninga ia Israelu. E uma lole Pentekoso, wa uma i ngā sauninga o harvest, o mo meo, o foilele o fuata po pe o meo selselenga. Ile taimi foilele mai lava ile spring, ia leo o mai le sama. O ngā lua leo le sama umia, wha masina, aisa. O le masina lono tolu lea e whai ei sauninga i e tolu. I mean le sauninga muri lea, masina lono tolu. Le whai ele Pentekoso. Ai whato a whai la isi sauninga, ile masina lono fitu, ala zungmamso. E ila le vālea, there is a cap. O lo i le vālea. O le ala le vālea e pe a tātou wāwaila i le taimi le nei ma lona whaataunu ina i le taimi nei tātou te iei. O le ala winga o le vālea. O whele tātou te iei le vai taimi le nei. Le vālea mai le masina lon tolu o sauninga a Israelu, whaiuteia, a ngā i le masina lona fitu o le vālea. O le taimi tonu ale na o le tātou te iei le tū whale nganga. O le a, wa uma le Pentekoso. A o le si sauninga le so o mai ai. I le vāle o masina i e wha. O le taimi tonu ale o le e ka le sia. Si ia o a i le si sauninga le e to e fio mai i su to e wha taunuina. Ma wha uma i lo mei sauninga i e tolu po tau saminga e tolu e tutoe. E wha uma fo i Yesu. A le vala le ye le taimi nei pe ona fai Israelu i tau sanga teitas e le va a pena uma le va le tatu te le taimi nei mai le taimi o le Pentekoso se i o le si sauninga o le sauninga o le ilinga pu e le masina lo no fitu o ti siri o ilinga pu le na tatu ta ua
o le taimi e toe a fio mai ai Yesu ile si tianga. Ale tātou te le vale, o le vale, o le piliota lea. O le piliota lea, o le wha ingoa mai e le apostolo Paulo. O le taimi, o le vai taimi, o le mystery, po le mea lilo, no winga, mai Paulo, e le i loa e le aupa ia le whenga inga tuai, le taimi lea, le se i whaitau mai sunga a mapsanga, i al tātou tusi le kolose mta au mo no whai po lusu, malon langa tāua le taimingi, ele i loa e apala amo, ele i loa e mose, ele i loa e au profeta, ma whamasino, matupu, ele i loa e lau vanga umanga, le taimi le tātou te iai, le taimi o le e kālesia, me kao le church age, taimi le nei o le alofa tū noa. Le tātou te uia, tātou te le lopo, le taimi e le pū e whai sau e whataunu e Yesu, le sauninga lona lima, o lona toe fio mai le si tianga wha mole o sunga mapsa. O le upu lilo lea, sana tia talu mai i le aunga tangata matupulanga umawai. A ona po nei wa whaalia mai ai i ona tangata pa ia. Na fina ngalo fo ile atua, ona whailo atu iai le winga o le sili o le lei o le nei upu lilo o inu ese. O ke riso lea, lo o iate o tou, o le whaamoe le manuia. Aptai. O le upu lilo na ieina, na paua le upu whapretania, lai whapretania mai ei. Whamai polo, this is a mystery. Almane ia fui o le whasamoina, o le upu lilo po le mea e le i malama lama. Whamai polo, e le i loa e tangata ia le vai teimi lea. Le vai teimi lea. O nā fui e whamautu, ma whamaunia mai le e feso e tolu, lau sungo mapsanga. Le la ua mataina whai upu e a fui e tolu nga e whai tau mai leo, isi whai upu lau sungo mapsanga. Ona o lea mea, o a ua Paulo, o le wanono tia ono kirisu Yesu, ono outou, onu ese, pa fonga lei. A wa outou whaalongolongo ile sauninga. O le sauna te utala le sauninga lea. O le te utala ile mea lilo lea, ile iloa e tangata o le whengeng tuai. Sauninga, po mea lilo, na mai ele tua whaapitoa ia Paulo. Na te whailoa mai a o ina le tāua o le teimi o le ekalesia. Sauninga, o le alofa tū noa. Ese au te minga o le alofa tū noa, tātou te iai. O le atua, wa tu ina mai ia te au, mo o tau, mu ese. Mai o le mea lilo. Mai o tu ina mai ia te whailo mai ia te au, i le whaadinga, o le mea sa lilo. Sa lilo, whea? Sa lilo mai le whengengi tuai. A le ua, mai le makuaka haua ngi tātou Paulo. Ele i whaalia i a Petelu le o onga o le kalesia. Paua mea ngā Petelu o le papa o i o le whawai, ma le o apostolo. A o le tanga ave i le o onga autu o le kalesia. O Paulo. Aisea, e mata utia le tangata le nei, na alu whai le whina ngalo le tua, whaatutu e kalesia, mata la i le whina ngalo le tua. Ina ia whailo atu le tāua o le teimi o le alofa tu noa. Whinau Paulo, o le teimi o le alofa tu noa. Wele o tolu la fono po le whengeng tuai. O leo o tau wola le whengeng fau. Ala sunga mapsang. Se whai tau mai isi, whai upunga so mai mapsang wha mole. Whai upuse. Oi, whai tau mole whai upu iwa wha mole a mapsang. E wha malama i nā atu fo i tangata umale winga o le mafuta whaatasi i le mea lilo. Sa nā tia talu mai tupulanga ana mua e le atua. O le na whaia mea umalawa e Yesu Keriso. Whaftai mapsang. A tango ngi mtua whaitau au li ili, mata upu ia le feso, kolose, ma whatustusa nga e le lebtiko le, tātou te ilo mai, le mata utia. Tāua te leo teimi nei, ai atu voila i ata o sauninga nei a Israel. Tātou te ilo ai, e le mafuanga o le vālea, le whale le ia masina. Le vālea o le teimi lea, na tupu o le sauninga, lona wha, ma le lona lima. Na ye le va, le tātou te iai. Le tātou te iai i le taimi, le nei. E o foi a Yesu. Nei lo foi Yesu le kalesia o le me mo lumanai. Se longa e alu, ngofeto atupu le lumanai. Nei le Mateo suma le ono. Fai po suma le ono, suma le valu. Nai fai atua ia Petelu. Ia, o ia oe, ia utou. Ia, mai oe keriso. Mai ia, ele i fai lo atu e sesi. Ia, mai le tele oe Simona.
Iona pa iona e po ile ngonga fa mai sa ele fa ilo ko se o le tua o lo tamana fa ilo atu ya toi. Fa mai lo Yesu o te avatu ya to ele kile nei o la e kalesia. E te fa vai e lunga ya te utou. Ma le tau teaching pol ko doctrine ile lumanai. Not my time. Te i olu ese i ngof toa failea. A nan tupua. Tau Yesu toi tu mai Yesu toi mafuta mon so mo sfulu aso. Ia. Uma lole a mole e mo sfulu aso. Ia on fast fulu aso. Fast fulu aso. As fulu aso len to e fa tel tari walu Yesu, as fulu isi aso len to e fa popo e fa tel tari la wa apostolo. Ma fa tau nu ulole e kalesia len fa mai Yesu. E ele aso le a fa vai le kalesia. Na fa vai mai an fe, le aso le pentekoso. Na amata mai ai, amata te ngata o le nu o le tua. Ai fai uai. Ia ua mai ai manu ese tonu esa. O le mafu anga lan fa ele tua le kalesia. Amata ai le kalesia lo sunga mamsanga. Ina ia Loloto fatasi el to rua lea. Ia epi folinga mai. Ia nga amaka e nu ese. O ye, e iutei. Ia epi folinga mai me ese. Au makua impact kua sapaia e nu ese. Ma fai mo la tau lea vanoa lea. Sa, ese met fia sa noa i mamsanga ele. Sa po politao. Mana ia o le tūlanga lewa e pa ia Pastor Poni. Rof sidi e tūlanga lea. Foi lele. O le ua sapa ia nei anu ese le tala le lei. E ala i le nganga pa ia. Ai pe ua ulenga eta ua pe ua mamau ese iu ta ia ma le tala le lei. O le sidi la. E ia se taimi o le tua e au mai ai. Pe to e whaai loa ai lona nana tala le lei. Iona tangata. Le lau fai tau atu, mana i resi, o le lau atu ta ia o anga i luma, i le si ta fai upu lengan tu e a fai tau lau zonga mapsa, e le la pe tango e fai tau mai ia le Roma lona mata upu e se fulu maltasi, Roma se fulu maltasi, o le fai upu e lua se fulu male ono, Roma lusu maltasi, ngai fa pipi i eita tonu e se anga i le olive vau, olive le lei. Ia e mai ei Paulo inu ese. Awa kok fafia poto. Don't get smart to God's people. Aisa, e eile taimi, e toi fo i eile tua e faa o laina lona nu po on tangata. Si fai tau malafa me molela usong mapsanga le Roma na es fulmal tasi. Lona fai upu, mata man fai po lusu ma lima fa molea. Awale au soi, o te loto ni o tau i loa le ne mea lilo. Ina ne i tau faafia poto, faa mama. Fa'ama ina loto fa'ama a ina loto Israelu. Se ia o ina ulu fale mai le ato o toa anu ese. Ona fa'aola ina leo Israelu ato uma, pei ona tusia. E maliu mai le fa'aola mai siona. Na te fa'atea ese ina lea mio fa'ale matau ia Jakopu. Na tonu lava. Tau le o te milei. Ala e pi folinga mai, o la e fa'fati ese le tua isi. O isi la ele o la uma. E ia le meka o le remnant po Israel o tangata tutoe o lai whātua tua au nei ngalo. Tau tele o Israelu ua la tau talia ina Yesu o le Mesia. Tele. Salo po le fitu i le ono pasene o tangata Israelu la ua li liu. Le si ano o la lava o la lava whaatali la tau whaola. Si ia o lava ina fulfill le mele whai upulena whai tau ina nei mapsanga. Aisea, o le taimi nei, o le taimi monu ese, e matua i take advantage ai nginu ese, matua i lolofi to tonu al faa o le tanga. O i to tonu talia Yesu, o la ilo alanga faa mamaina i to tonu o le taimi o le alofa tu noa. Aisea, e ei le taimi, e le unga o le alofa tu noa. E le taimi e umai le alofa tu noa o le tua. E umai le taimi e le pū. Le pū le arisa nuinga le so le o te fieta. Taimi o le si tianga. E umai ngā le alofa tu noa le tua. Na le toe maua leo le lofa tu no le tua. Ma te ulela, nga uma le lofa tu no, uma le lofa tu no le tua. Ai uma lo ma isi tau sanga i fitu le vai Samuel muli leo le perfutanga ya Atanielu. Vai Samuel muli le fai anu fam sinonga muli ma le teimi on manfi ai. Uma lo le fitu tau sanga na. To e fio mai lo Yesu. Le fio fa lo mai Yesu. Saulo. Fa tau nu lo le si vai ngole. Fa upule na e fai tau ina. Fa o la ina Israel. Ai o mal temingi, e le o tu la fo ina lava ele atua ona tangata, le la vatu mapsanga.
mai ia Sakaria ele fai upuna mtau pue iwa ngai upo Sakaria fa mai o se si pa ia Israel mo pa o ia ile I o mata whoever touch Israel he is touching the apple of the eye of God pa ile I o mata o le tu e ala na mafua nei tau e tutupu e mafua mai a ile maunga le tau o le Temple Mount nei eile o ingale central o le whātua tuanga a tangata Palestina o ngā fui ngai kam whaia Mosalem i umai pui pui pei o le waaia I Mecca o le whapenga umai le waaia ngai le maunga lea le mea le iei nei le lako temple fo le po lako shine fo le I Kongo o Israel a ina tonua lea le ngā fua tau angela so mapsa e le ngata fo le fo le tamawainga o le fo le suau ia male tamawainga o le lo le tau atu I tunu une ai o ia le mele le la mafua iona ye tau ne tu pula so mapsanga ai o leo ai le tua ona tangata ele o mfaiona fa tamala le tua le leo ina on tangata tato fo ile tam ta pula so fa mai visiti au te loe kava le ile vaenga le luma to kava to ile vaenga na o le taua la o le Pentecosto le tate te ile mapsanga tate va anga sauninga I o umon fa manatu awa le fale o umon fa manatu na fa manatu tonua yaso tonua I o sauninga le uli ia o le fa te teinga o le aso full fauni sani no o malo le tausanga le ti a tolu le ana na maliwa Yesu maliu Yesu le aso tonua lea na so sulfani sani ya la so lusulu iwa na mati pe atu ul tatu ka le na falta usanga nei lufulu iwa mati le fam na tu ul tatu el tatu aso maliu ya sa ninga ol falawa te le la so sulima nga ila so lusulu lua fitu aso aya ya matuli wo mo fo na fa atu o Yesu ile ti atu tonu aso tonua ia na fa atu ina langa fitu aso ia le ata o le wha mamaina o le tangata pe ao na maua sauina le toto Yesu Keriso la solimo aperila lena fa taunuina anga lusu fa aperila mino le stores fulo mati anga le solimo aperila le ia so ye fitu loinga pe ana fa pe o mal tausanga nei le I fa taunuina Yesu ala o mo fa taunu Yesu sa ninga lo I fua le la so fulo no ni sani e fa taunu ina Israel na sa Yesu fa taunu ina tonu ala so na to tu wa Yesu le lu fua o le aso sulu ma leono ile ti tolu na tu wa Yesu e fa pena fo ila le aso le Pentecosto o le aso fitu o le masina lo na tolu po le masina le o sivana ala so fitu le aso tonu ala le fo ina fio ma ele nganga pa ia no wing oso o mai na fa ta ti le tu o le mama lo na tali o Yesu Kristo na fa taunu ina tonu sa o yaso ia ala visili la al visili ai fa fe la le tolu le tu toe pe a fai e fio mai Yesu pe muli ala le tua malona lo Yesu I aso fa al kale na Israel pele ai e lo manatu o la utali ele ai sui a toa le tua na pol kalame langa le wa fiai manu ese o le winga la o famtalanga mataulia la a fai o le masina lo na fitu lea e masani o na whaataunu ina I tangata Israelu le latu sauninga leo le ringa pu pe o le fisili ai ala zuma psang pe wha mata la e tupu tonu wa le sauninga lea ia po sauninga fo I tolu e tutoe wa e so e tupu uwa e tonu o le masina lo na fitu lea ia sauninga I wha manatuina Israel na masina lo na fitu lo o tisiri ale fisili la e tutupu umai tu tonu o se masina se tasi ile lumana isa ninga ia polisi voi manga fisili pe tutupu umai tu tonu o se tausanga se tasi ia sa ninga ia wa le tu tonu o masina tasi ia a fai foi la le tutupu umai tonu se tausanga se tasi ile lumana wa le ka ko kele e fio mai Yesu fa tonu ai pole ha foi la tausanga po la fo la te usanga le fa mata la fa pe on to fa Yesu ana fa te un por kalame ma na fu fuanga po sa ninga e lo na lo Yesu ke risi lumana e lo te tununga ele ai
Aisea, kaulia la o sauninga o le li ngā pū. Le tupule, ile a fo, ile a masina o ile tausanga lona fitu po tisiri. Ia ma teo lio o ke topanga ia tātou. Masinga tōnu a leo tātou iai. O le afa o se tema mo ki topa, le masina tōnu a lea o tisiri lona fitu. Aia. E ma teo lia la. Le pū o le sitianga la sunga mapsanga. Ona tupu lo leo le ili ngā pū le tātou te tonu le whamele mo te salo ni e whārwa e pui sumu leo no sumu le fitu le pū o nā whio mo leo i e sūl sitianga. E toi tū mai o e noti o e whamai o ae leo i la tau whatasi mai o le aola pēo na mafuta le whetai ia i le mai Jesu. A tupu la i se taimi i le lumanai te le ropo le ale tau sanga i tupu o le lumanai. A e te ua tupu i to tonu o le masino o ki topa. Mo se whate tainga. I le lumanai. Tātou te le ilo le aso. Ai matau lia la. E fitu le leia tau sanga i le lumanai. E vā i le aso le sitianga. Ma le aso le si sauninga, o le tongiola le e lona ono i ei sauninga. Aisea, langa i ele fitu tau sanga o le vai e so sa muli muli le e tātou te whaatali le lumana i le taimi o pupua ngāo ia kopo. Le aila e le ko kongo se masinga stasi e peo na whaatau nuina Israel. E lona winga e fitu tau sanga, e le i tonu o le masina e tasi. Ai vā le sauninga o le li ngā pūma le sauninga o le tongiola. E whaoleina ai malawea ina ai Israel le ante whaitau e sungai mapsanga. E toi fo i ele tu e whaoleina ma mai le tongiola. E vai le fitu tausanga isa. O le a fio mai o Jesu le whai unga o le fitu tausanga o puapuanga. E whato a whaoleina ina Israel le tau ai amaketo. To a whaoleina ina. Lea ua le iloa Israel pula le mea la whaesa. Ua vanga la atu atu nuu o Mosalemi la atu atu nuu o le malo o Papelonia, le wha ingo matu se wha alinga o malo o Papelonia, po malo au whatasi le e whau e le lololangi le teimi nei. O le ao wha apitoa malo te tele nei, ma malo nei, fili o Israel, i le tau e amaketo. E o e wha o matia, a fio malo Jesu, i le wha i unga le fitu tau sanga lea. Wha o matia loa, fili o Israel, i le tau le e amaketo. Me tatu te lo le tu se wha alinga e. Ele mtau pe suma leiba. Ala suma psang. Fio mai Yesu. Lo ingala. Le ai le ko kongo le masinga tas. E pe ona ye sa ninga Israel te mombai. A le fata nuina lumana. Onga lo wa fia imtangata. No ese. Le ai la e fito sanga. O le fio mai Yesu il sitianga o inae a mataiona faitau le fitu tau sanga o puapua ngao Jakopo. A o Yesu fito a fio mai e fata unu le sa ninga lona ono. I le whai unga o le fitu tau sanga le. Alo, ringa, e ese ale, wa sui le, wa shift le paradigm, ma le paradigm, fo le tua, paradigm shift e Yesu, wa sui mai i le mea, ina ia tausi e tangata Israel, o le mea na, wa uma na whatau nu ina Yesu, mea na no tausia. A o le si kolu le lumangai, la afia ai manu ese, le ua vā le teimi o nu ese ma utou e tā pena ai malu lotu whaatasi to tonu o le church aid. Ai a sau isi au sau ninga i tonu. Le ai la e ese. Lono winga, o sau ninga la i e toru o lau songa mapsanga. Sau ninga o i ngā pū, te ulio le aso mua mua o ti siri. E whaatau nu e masena whai e Israel. E a tātu te le ilola. Po le teimi tonu a se teimi o le tausanga, se tausanga o lumangai, a le aso mua mua. Let's say o ki topa e whaatau ina e peo no whea tu o le masinga o ki topa ma se tema e ofi e le masina lon fitu leo ka lena wha Israel. Kako ke le loa, taru te le loa. Nā o le atua na te sile fiena. Le teimi e whaatau ina e le sauninga o le ngā pū, ma le sauninga o le tongiola e whaatau ina i le aso se fulu o le masina lava lea, ti siri. Te o le sauninga o le ngā pū lo sunga mapsang. E pe o le vala au le ale atua. E tā pena mo le tongiola. O se fulu la aso e tā pena. E o atu lo i la aso lon se fulu. I le whamna tuina le Israel i te usango mawai. O i nā e whai e le sauninga o le redemption po le tongiola. O le aso pito sili leo na pa ia i tangata Israel. O le aso leo. E alu ai i le o si taulang sili tu tonu o le mesil silo na pa ia. E ave le taulanga o le tongiola mo ia.
taulanga leo taulang si matanga ta uma le aso le alu e tonu na o ia mfaina anu tonu fatasi le tausanga ile aso le aso taua le le aso lon se fulu le o ti siri e amataulia la o i tonu a le fatawanga e ili to e fio mo Yesu e fa o leina waile ngata e fa sao ina Yesu ia tangata o Israel e nu o Israel me ka ole Jewish remnant po o tangata to toe fatu tua matu mau le tua ile taimilea fa sao ina Yesu ile taimilea ile tau e amaketo o ina e fulfill lai le sao ninga le tupu le asolon se fulu mai le ile ngapu a uma lo aso e lima ia po le aso se fulu ma le lima foi o le masina lava le o tisiri o le aso la le na e fa tau nu ina ai le sao ninga muli lava le a tatu te fai ngoina mai ngā fo leng tatu fia o iai o le sao ninga o fale apitanga sao ninga o le tape na kuro le aso sul lima ai makau o le masinga lava i tasi I believe ele fa penga langa tupu le temi lumana il temi la fa tau nu e Yesu ia fa tau nu ina fufio e Yesu le tolu le toi le ai sau Yesu la so si tianga a mata lo fito sanga o tu le fa un fito sanga fa tau nu e Yesu le tongiola fa pitola mo Israelu ia la ye foi matanga tau nu ese tonu le temi le o sa la toi tanga te le o si tia ta pena i mo le a na le temi le o le la avala awaile fa masinonga o malo le taimilea taim tonu ale le tupu e loa le matei o lusu ma lima o le whamisnonga e tu ese ai ia oti ma mamoe o le taimilea e le ngata la u whao le ina i Israelu i le taimilea li liu Israelu wha le nganga to e wha sawina wha le tino mai le taua lea ai wha mau le a turn la li liu Israelu ma o lato talia ina Yesu Keriso o le alii o le lato whaola ia mate leo sa ninga ia mapsanga o le tapena kuro ese fo le taua fa maisi a mata tu lava i le taimi o le millennium le afeta usanga ia I agree but ese le taua pe ata tu fa va ia ngai i le taimi o le ola e fa va i le sa ninga nei ai lo tel tu nunga a mata tu le taimi o le afeta usanga o le millennium ai sa le anga fo yo ina o le a mata yo na mau fa tasi le atua po Yesu Keriso malona au ainga o le tamam le alo male nganga pa ia fatasi male au pa ia e tu tonu o lona malo ia mateu dia langa la loka sa kangi kai minga i se ori e koe ka kala mai o le mea nga ute whapea mai mau pe anga ki kinga longa kama ia maku whakasi ro male sko ruai i le pafi ase un pongo la vai faola ia mateu dia la le temina po sa ninga na lo zoma psang sa ninga e masina fai e tangata Israel. E o mai mo meo la au fai leo fale voi e fafo mo meo poofs mo meo pingi kama i fale voi e fa manatu ai. Le protection po le guiding, ma le guiding ale atua i le fase fulta usanga i nga feoa i el tunga vau. E remind ai lai kama i fale e fai lumo lako fale. E ngofo ai ma fai tau ai ala to le la tu spa ia ma fau ai ile le leo le tu ngai le tiko lusu tolu sa lo fai po lusu malfana na ia ile le afo ile sa ringa le po le po tau sa minga le tape na kuro e lua ingoa o le tape na kuro ma fale apitanga ko le la le wingo le upu tabernacle dwell ai fa tau la ile tu God dwells together with his people. Wa mau fatasi le atua maona tangata. Ia o le fulfillinga langa o le fale apitanga po le tapenakuro. E whaatau nuu fo e Yesu. Ile millenniuma. Ma ngai atua ia. Pea uma le whamsinonga muli o satani mai la tau e na muli ai. Whamsinonga muli ana mapsa. Ona no nofo lo lea. O ina lo la lea e tatau nu ai ia le. Tu se whaalinga lon tau po. Lusu mal tasi ma lusu mal lua. Wa luifo le langifou. Ma le lalo langifou o suia mea oma. O le parateiso fou. Lono winga wa toi reinstate po wa toi au mai le parateiso na le loa ya atamu ma eva. La le winga o le namea.
O le mea na mafuta ai le atua ma le tangata. Sa mafuta ma talanoa. They fellowship, they dwell together. Ai nanga salalo, moku lo le kamalna, aisa short ka ko le glory po le mamalu le atua. Means wang sala tatou. A la taimi koe rinse, la taimi toi recover mai ai, le paratiso po e tena le ana leilo. O le taimi e mafuta ai le atua, fatasi, maona tangata. I le mama, pe o ne iei atamu e wala amtanga, i le ato toa, fai mai o le a le to iei se loi mata, le to iei se solo solo, le to iei se tangi, le to iei se angasala, le to iei se whanoa noa, le to iei ngi pili, i kokongi, le koe whai ngā luenga, aisa, ai whai mai e tawhia mai le ami o tonu mai le la awa leola. Tātou te, a ai ma whenua i le manuia o le atua. Alono winga i matua. And that's everlasting life. Le ka ko kong whai e. Praise the Lord. E whiwhiri e la sunga le awana. I le ina weta ua le sauninga o le ngā pū. Ua pāna ia la whalangalonga fo i le. Nau tala ina o tūlanga le. Fōringa o se awa noa le leile a wene imisia se tangata. Ai, lono winga o le temi o le ngā pū o le ngata i whanonga Israel. Ai whapea fo i matatu, tangata nu ese. A tonu o se awa noa le lei, o ai se a le fia sawa. O sau tia. Tau tia. O le, o sau ninga leo le ngā pū, pea nau tāua. O le wala au lea le atua. Mō tangata oma e le sofa. Ia, e pe whetalia i sofa i tu tonu le ai, le nuu. A le wala au le tangata oma. You get prepared. Ta pena mole tongiola. Amen. Ta pena, aisa, langa toi se fulu aso i le ka lena Israel. Toi se fulu aso. O nau tau o mailea. Ia, ma manu ma me ave li tau langa i le tua. A le sila mea ngalo e te amapsanga e se le taua. O le aso leo le tongiola. E tolu a manu e au mai. Na, wa se o vaipe te mawanga tunga le tusi le ia ile. E tolu a manu e au mai i luma o le whaitau lang sili. O manu nei. O le povi, ia po le pulu, ia e whape foi ia mo meo oti e lua. E lua oti e au mai i luma o le ostau lang sili. Na fasi leo le povi. Fasi ma le mamoe, malisi oti. O e la tau te whai ai le taulanga o le whaafitai, e represent o le taulanga o le Thanksgiving. Ai le ngata i lea. O le la tau whaalata atu lea i le tua, leanga o leo le asauni le o si taulang sili. E alu i tutono o le mea paia, po le ale talia le tua. A o lesi la oti, ka o le scapegoat. O le oti la ititi la lea. E wha e la i eile lima o le ustaulang si la usungu mapsang. I le oti lo na lua lea. Le la fasil lua. A o lesi la tama i oti lea. E wha e i ai e le ustaulang sili o na lima i lunga o le oti lea. O le ata lea o le tui na atu o le mamafa atoa o anga sala le nuu. I lunga o le tamai oti lea. Ngonga uma anga kalo le ustaulang sili le tamai oti lea. Tu watu iei a venga uma le nuu. Tangata uma isi tamai oti lea. Ia ona tā lo le o le pamo le o kama. Ia makuri lo ea. E tuli alu tonga vau. E alu e peifo le la ua alu ma le a venga uma le nuu. Ia le tamai oti lea. Le ata la te lo le e ata ngia mai i Yesu ke risolo sunga mapsang. O avenga umale lalo langi o atatu wanga sala umalama. Wa le astonu al tong yola le fa yelmela. E umo te talo tuli lo le o tile alu tonga va. Ala tua o ti ai. Pe ai. Aua ni to e mo mai. Apena umal mena tupu ya Yesu. Ina ua tu watu mafaa umatu ya tatu avenga mamafa ilungo Yesu. Ala usunga mapsa. E ave Yesu, e tau ave Yesu ia la tātou ngansala, a tātou avenga mamafa, tu atu uma ia Yesu, le tu ava mai Yesu,
o utou uma o e mafatia ia ve. O mai, au mai a te waisa. La te utala Yesu ia ngasala ma ka ko vavi ka uli ma le mafa le tatu te whamai au mai ia te whae e mai ia te o ngā le pia tangia mai e le fulfillment o le mea nai whai e le ustaulang sili le whae e atu lea ai tuli alu tonga mau na te tai mai Yesu mai i tonu le ai ma watu i lungo le maunga wha sa tauro ai le maunga o Kolkota wai e tau ave ai anga sala ale lo langi. Wa umalana fulfill le Yesu le vaenga taua le ilona maliu lungo le sa te wa ave e tatu anga sala. A o le taua tele o le nu o le tuaisa la so mapsang. Leanga o le fitu tau sanga le ai tatu te va i lumana i le tata o le taimi o popo ngā Iakopo. E whapitoa mo tangata i uteia po tangata Israel. E wha umaile vai so sa foi e fitu fulu per tangata ni le uma le ono iva ofi mai lo le misteri o lilo po le mystery le tata wa i le taimi onu ese mai le pentekoso e o mal taimi ngai pe intervene mai le tua i mai lo na lo fatu no se mo se ava no nu ese esa ina o tafati ese isi la o le vine le ono fa long ta isi la o isi elo Israel uma o isi la e ia le remnant e ia i la tou e tutoe e o mal taimi ngai o lo iai le remte lea, oile remte lea, tangata wha atua ia Yesu, mai lava le taimi lena. E o ma le taimi nei, o whioti atu ngā tupulanga le wha solo mea, o la atu o tele tangata, o la atu talia ma la atu accepting a Yesu, o le la tau Mesia. Okay. Dau so mamsa. Aftai. E selma na i o le mea leo e talatala ina. Wa ngā fo le sidi e toi ta tala mai e le tau o manu. Mana ia tere la le manu lai titi. O ti lai titi. E ato Yesu. Fa e ia e lo si tauranga me mamafa uma i le manu ai tuti. Talo fai. E mate, o le uri umai, o le usi auri, e fasi. O le ata foi o le toto, o lau malingi le toto, o le taulanga. Ngā voi e reflect mai e Yesu ngā i tonu na. Ia tu mai foi le tamai, o ti le tuli alu tonga wau. O ngā voi e reflect mai e fulfill Yesu nei mea oma. Manuia. Ma te o le fai ngoi Yesu o le tamai ma moe, fa mai Ioane le baptiso, fa auta le tamai ma moe a le atua, o le nate ave ese anga sala ale lalolangi. O Yesu. E ila isi sau ninga ele i ta o atu le si va ngol ta por clame vole le fia fi male fa pe ino ta pe selo so mamsa e si sa ninga fa popo tanga te yuteia i sa ninga nei I think e tolu e sa ninga e fa manatu Israelu mai le taimi le na fo e le tasiva fa valu e ta ua o le Holocaust revival po se me va pena revive e alisi sauninga o sauninga foula na e la tamaini ai eisi sauninga e wha popo le ka lena e wha manatu e Israel le anga le leo le atua na ia lavea inai i la tau e le o se sauninga la na wha uina le atua ma watu le Levitiko a o le history Israel o sauninga mua o le sauninga o le Purima ia ma le sauninga ma le si sauninga o le Hanuka ma kaulia la o le Hanuka e wha manatu le masina lo naiva e ngo ia Kislev ia po te sema le il tatu kalena o se sauninga wha manatu e wha tau i le toe wha mamaina o le malu ke le fo i o le tau o le na pe a baba yanga i le kalesia le yono po nei o le toe wha mamaina o le malu ma toe dedicate atu i le atua na mafua la le melea o le tasi ono fitu pisi taimi foi o eleni te le tangata le ngoia Antioka Epifania le tupulo na fa o le oli foi ngo lunga suria fa mako yo fa ia koa al sana le sidi ia o le lila le selukusa ngaru lunga o kaka fale ko unga la nga tupu mai ai le tau ma ai kupito i lalo tau ma asia le titi tau ma eleni wa eleni le sipito ia ai si fia lalo kama le lunga o le lila le lunga na ele tupulo no fai ngo ia Antioka Epifania na sau e tau elo e tau malalo e kupito ai fala la ma ele limo Roma mai
awange e sopo o e faile mea ngā tusi lo e roma le lainga ile o none ile matawhanga. E te sopo ia lo le lainga lea. Matu o sofa ia makakemi ngā ua makan kupu maali e a roma il teimi ngā. Ko le whainga umaro e leni roma lo. Fefefe lo lau li ia. Fo ia tu lo wale o wafefefe ia roma. E la kuro lau kama lea. Alu ai toi fo ile leima ia i fe Jerusalema. Sau fai ele me whavalvalea lea. O lea. Sau fa le anga le malu. Sau fai ele ale tale o seu. O seu Olimpia. Le ringa o seu Olimpia le mo me lingo le Olimpika le ai kukula ngā fi ki Apollo ke mingi ka lo. Seu fai ele kupu o seu ko kongo le fale o le atua. Malau ia me le e o pua me le o le mela ngā e tau o le me ino sia e whatafu na ina lea ngā walo ia e tani elu. Lena mo muali ali i le li lea. O le mela na tupula o zonga mapsanga. Whaia ina lo le li le tau inga o so whai le tau sanga e tasi iwa, tasi ono walu, o so whai la. E le au McBeans, o po tangata, o le ua inga o le o stau langa. O so whai la le ua inga lea. Tangata ingo ia yuta McBeani. Malana au. Malo ai, so soani mai Roma. Tuli e se rola au li ia. Malatu mewa lea ian whaile whanau le tua. O le taimi la lea na toe whaama mai lo e tangata iu, te iele malu malo le tua. Ma wala au le tua, e toe saulo na mamalu i tu tonu o lona whale. Lea lana whaama natu ia tangata iu, te iele sau ninga lea. O le toe whaama maina o le whale o le tua. Le ta ua o le Hanuka. Hanuka. Loinga, lenga iei, len whaama natu e Yesu i le, I think o le tu se Ioane mta opu se fulu, fai po se fulu. Le o se lusu fulu, lusu lua, lusu tasi, lusu lua nga iei le fai upu. Na fai mai o le sau ninga, o le whaulu falenga. Fai mai na ona po o le sau ninga lea, o whaulu falenga. Fai mai na whaulu alua i Yesu i nā i luma o le whapolonga o le mauta o Solomona. Fai mai ona po tau sanga maalili. Pea tango e sua lau tusu pa ia ngai ele Ioane se fulu alo na whai upu ale lusu fulu, lusu tasi, lusu ma le lua alo ringa ngai ei Yesu le whamana tuina o le sau ninga le angai tau mai ngā o le siona ingoa o whaulu falenga lo inga upe o toe whaulu fale le farsa fale o le tua ai elo nai tu ta ua i e kalesia ta tolu te mine o le e teimi e mana umia ta tolu me ka o revival toe whaama maa le kalesia le tua vai po ingi me ele lea vai pe ingi lo inga to rededicate to finga me o mai le tua to e fa mama ave se me ele lea ai fa mama le nga luenga le tua a le sila sa ninga le na uta ua o le purima ia o te mi fo le lenga ye e seta ma ngai le seta on tau poiva ma si ona anko fo le o ai fo le ngo moritikai tau le la fa mana trina le sa ninga na e fa mana tu ile anga le leo le tu ma ko le fo ile awo sa ungi a ia yu te ia le a fa ile me vale ale fo le lo fo yo na man haman ia na fa pe ole a o le fa salanga ia yu te la fa sioti o ma tanga te yu te pa malele mai se fa se upol tu ai te o le na pongi o te talo ma sa ma va tu fo stene lumo a wala le tu ia a wala la na fai na to e fa sa winai o le sau ninga la le na fai ia i tu tonu o Persia ia po te minga fo yo me time Persia e le ua fo ua Iran il te minga ngā tunu na fai ia i tu tonu o le malo le te minga le sau ninga i le aso lea o le sau ninga e whafta i le tua ona intervene ona le iu le ui mai o le tua ma ia whaasa la vei ma ia whaasa wina ia sau ta mai le to sa le tupu ono le me vale ale lilea o hamanu foi mo naman hamanu wa naman le naman le pela hamanu ia na ila isi sa dinga nga lua le ayute e fa popola ia a ese foi le mana ia o mafu anga le na fa a foi le pela le ole purima e fa manatu ai le mata utia ko ia inga sa le sa lo le lenga tupu o lole pe ia folinga mo le se fa mo ai se fio mo le tua sa le tua failan awala la ve ai e fa manatu e tanga te Israel le anga le leo le tua malana fa o le tanga ia ila to amen so i le tua
te lope isi tātou fisili, ia langa le fia tā loa le sfuru lope sfuru lua e te ai ia liva, ia ona tuna tu lore sunga ya mapsanga e te talo e whapa ia le tātou pese ia po le tau mwhainga fo ia nei au auna, ia ma siona inga lae tā poi mai. Ia, ona tātou lolo le tātou pese lea, ai whatoa e maua la le tātou pese. Ia, istaimi o nei vai aso lungo le YouTube pa. Tiro pe ise visiri, pe ise se fia walau mai, e whapopo mai fo le tātou mta upu nei fiafi. Ia, na, le ai, ia le a mao sa o lo le manga luenga le tutoe. Alo sunga mamsak, pe ise si me te fia sauno ai, ai le i tātou le tāpol klame, le si vai. Tele a me man na ia fif sidi ai ona o taimi. Lei. Famani e fo loto ne fiafi. E fa tai mo le por kalame matano fia ne fiafi. Te lo la tau lo ta por klame. Ia ai le i tele i fo le mana ia lo o le i le USB le o i le pese. Ia o te mana o te talo lo sunga mapsanga. Ia ia vai le pe na ia sili fo ia winga i le fa mo. Ia la tu sunga mapsanga. E te talo e whapa ia le nei vi inga, maua se vi inga o le tua, ia maua lunga le vi inga o le tua ai le o le tangata. Ta poi mai mo ini mai o fonga pe a whai e te fia. Mai foi mau whamnianga i nei tau mwhainga, ai se i te talo ia le au auna le tua e whapa. Ia, le pese lo ia i tonu i le USB lea. Ia, ona tatu atu lo le tatu pese. Ia le tua. Ia le upu e masani ai, ia langi se pese, ia usu se pese, ia vi ia ai lo tātou watua. Tamā, mātou te talo e ala li taita inga lo mana, ma loa nganga pa ia le ne ia fiafi lo mātou tamā. E tā ua le langi ina o se pese ia vi ia ai oe lo mātou watua. Ia avea le nei pese ua whapenao na tu whaatasia le tamama le tina. Lau au auna to tofi mai le langi. So se tasi lava jamai whaalongo longo ai. Ia whailea ma vai ma lui lo na ola. Ia avea le nei pese lo mātou watua o mātou tatalo e whapa ia ma whamanuia. Yes, Lord. Ina ia whai malu i tau o lo na ola e au auna ia te oe lo mātou watua. Tamā, so o se nofuanga, so o se e kālesia, so o se tasi e tāina pe na te whaalongo ina le nei pese tamā. Ia whai ma whamanianga o lo na ola e au auna ia te oe lo mātou tamā. Whai lea ma whamanianga i la mātou savalinga. Whai fo lea ma whamanianga. Isi na mātou au nanga lo mātou watua. Whawhitai lea nganga na tusia ina ai, malangi ina ai le nei pese. Ina ia whai ma whamanianga, malu i tau ma whisoa soani lo mātou wola. Le angai ma mau la mātou wholaunga lo mātou tamā. Whapa ia ma whamanuia. E ala le suafo le tamā le alo ma le nganga pa ia ono Yesu. Amene. Amen. Tawhitai. O le iani au fsiri e fsiri e lau sunga lau auna. Ia. E le tolu au fsiri. Ia. Ia pe fafo i pe lima, pe ate le taimi. Ai o le fsiri mua au fsiri e lau sunga. Poni fonti. Te tonu fo i o le ai whalongolongo mai tina o ngā duenga po tina o le whale. O le ale tau sanga ni e tu si ai le nei pese. Okay, whawhitai mo le fsili mamsanga. Ua le, o se pese tuai. O le tausanga e tasi valu fitu. Sorry, tasi iwa valu fitu. Tasi iwa valu fitu. O le tausanga lea na o whanau fawina ai. Tausanga lea na tuina atua ile ola ile amatanga lava o le tausanga lea. Tasi iwa valu fitu. O le whai unga lava la o le tausanga lea. Na whato atu o mo i alo o la ile li. E na ua uma mai se campa le youth na o iai. Ia whaifol nā le ma whainga wō ma le tina, le ua ma
Fai ma pa anga ma siofo. La tu foi tono loto lo i te ne te loto. Ia na. Ai ole fai unga la ole fa te usanga le te siva val fitu. Na ulo ai le swinga mo I lava o langa ina ua o salamo. Langa na ufa o ina la mtanga o te usanga lava lea. Ala vai fai le la langi. Eling tama I mea fo la langi nga yele le o langa. Sa faia o ma Rastafari. Muli le tapua inga po le e po le cult le tapua e tangata Rasta po e po le tulanga fo le e pe po mali fa tu sanga po fa te inga. Ia fitu tau sanga nga ile valu tau sanga nga ile na ia te le ase fa mtalanga ole mea ne le leolang. Ia ai ole winga le. Wa fiu e tau tu me lo langi kongol kausanga la maletas. Fainta ai anga le pa I mo I mai ai su I leolanga wa lofo le tu ma wo lola. Sta mai ava no la vala ti to I leolanga le temina a misiro le ava no rongo winga. Ia mukako msalo mal ke mingi wole al tau sanga na te usanga lava na tu siai ia ai valu ia ma fai pui po mse to lua ia ma ai o libatas ia o fai fiau ia le o se au siri la sunga le tai o le ase au tu o le nei pese po se mafu anga e tu siai o le e tala no mai lau tali momua ia na tu foi tonu o le fa o tanga ia o le fo ia nei vaenga fo in famanui ai lo wola a o le fisidi la o le ase au tu o le nei pese po se mafu anga tatau po se mafu anga taua na mafu e le tusia o lau tau tinonga lau sunga mapsanga o le testimony o le tau tinonga au sau tonu o le lotu o amata lolanga amata lava fo le leo na tusi wal pese mua le no tusia mapsanga ino o tali ini Yesu e ve mali ma faona o le pese lea tu titi lu se fulo pese na tusi mole falenga po pese mole tua al pese mua le na pese la tau tinonga ono le matau tio Yesu ilona suia o lo langa amen mai le mesa te ina se ai a ngai e muli ia tia o le tau tinonga la e fa pe bol pese ina o e pai mai ia te ma ese mai ia o mai vanu when you touch me Lord you lift me up from valleys mesa usa valley ai o le sala le ma le loto tu ina nga ma me fo lo lang ia ai na apa tu Yesu ma fa sao mai lo wola ma ia mai fa nga ina stanga vai ma stanga ta fo le se lo o la na fio pa ia fo il na vai tau o le pese la ma sani na usu tono fo pui no o ma fo ma sunga ya siaki se ese na sexe ese na telesa na ngalu ngana fa ya una ma fo na vea le lotu ma sing la ngalu mo team se fo pui usu ai pese nei e vai alfa man via yo pauta e Mount Eden a Premremo o ina fa pui ma sing ma to wo ia na usul nei pese fai mfamuni anga me sai la to o la ola ile olanga lo loto o le langi e tolu ia mo vaenga o so fuanga lo o teimi o tea fa ile tu o teimi o tea fa ile tu ile teimi le nei a le tali la fa pe touch me again to e pai mai ia ta o le tanga sala lo inga le ia se ato toa a le val aula va ile tu o la ule te tinonga malan mal te tinonga fo ia le uso mal tu fine lo fa fonga mai o tatu wala aule le tua mana o mia lana pai mo I tatu I taimi umalama ina ia suia ma faalelia a tili o tatu o langa la sunga mapsanga so o tau tinonga e whaftai ai le tua lona le lei ia le tua whaftai sini muli ia o le ase fuafuanga o a fea o le asa ua I tua tapese ok o le oilunga o le platforms o le oilunga o le YouTube ma ala tau fie la vanga ko I release la ile po le so tofi sululu el po le tofi lo ingola so lele e release maila e a ma te lo ol te minga le am faina o le malu le tunu e fa longo ai pe a fa fi fa longo ai o me ese le meta o le si vanga lo so ma psang
o lau subscribes o le afso soani lea Mene. e whaalau iloa ati le tuai le taumwhainga le whaiwhi au malonto o lua o lau likes ia po sau ko meni foi po le alava se awala e mwhai a maise ale subscribes awala i e mwhai e ona va aiang e ele media mai la to e o lo taumwhai le vaenga ele foi le ia ona mafua ile ona to e latu le spese ia ua o i se la ulo le titi o le pese lea pe atu tele la to e la tu te whaonga ina ia e ilo fia na iai a whai e te whalongolongo ai ia mana i follow tango e fo i share atu le tata utinonga i sisi ia a whai fo mfamunianga ia to e ba whai e te whafonga i upo le pese e relate fo i oe wa tata umalavana o mai le soifuanga ma le olanga matanga ma le loloto le angsala a o le va venga lava le pa i mai o Yesu ia te oe ma suia o taulanga i pe forsunga e mapsanga ma whai ona whaonga ia le ipu vai po le mea vai e whai lea ma upenga po le finangalo le tua ma la sunga mapsanga Ia le tua sinu muri lava tama ia o iei se isi ava noa o lo wola i te toi usu eni spese fau. Mazaro le pese mo le mapsanga. A le tele i o pese womona fatu. Na fasi di fo i le tele o pese se taimi momoa. A leu i el fufuanga e toi ta toi pue pese nei. E se si fo i swing fau. Ia ma a to lor se fulo pese i fai lo leo se CD a wa e tele atangata e tapa mai le CD. O na mfainga ave tu le ta vale. E foi la wala mfai fai stong fiti il pese 5 le mfai fasi di ia ai fataula e se tau e mfai ngaru tangata matu ile wa ngai tangata matu e fai tango i YouTube me va pena ai se fai pe fi ia ile malu le tunu pe le ai ia fu ile fu la vai le lango ma la support ai tele pese la zo ma psa ele tasi ele nga pese fo i e mas e fo ia pese fatu isi fo i metaua e menei o le mau pule matumua mafuanga na mawale sa o tonga o sama o isinga mau te o pese au nga pese nga e mawai me au nga mai fi i tanga ta matutua ringa ele nga o tatu nga tupula fi tele na vo te minga o rasta inga faila o le pinele o le tamauli sa ia pese na tupu ta masese le toa le mau pule e fi ia e to ina malo matua te lola la le a faine le tunu ia pe fa longo mo fo ia oso ko fo singa va en ho pena e fa manatu mai le tau e la pese le msalo e la tu stemi e fo le tau le sisinga fu a le o kausolo e se el te wila le yengi ia o me nga uma fa longo ele malo le tunu ia te lo tau talta pese na la o mata te ia masa ai la tu lo sunga ia sa ia e ta mai le 5 lea o mana poe ia ai along longo mai le fiafi ma fai fam yanga mo oi From there
touch me, Lord. I may be blessed, anointed and clean. Ina ua e pai mai, ma'awe ese mai a'u mai walu. Ile mea sa o savali ai, sale ai, maso ufa'a moe moe. Ina ua e pai mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu fa'awhetai, i loa lofa ua o wolai. Ina ua e pai mai, ma'awe ese mai a'u mai wanu. Ile mea sa o savali ai, sale ai, maso ufa'a moe moe. Ina ua e pai mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu fa'awhetai, i loa lofa ua o wolai. Pa'i mai Yesu, toe pa'i mai, i le uanga sala, olo pa'i mai, le ali'ie, o te malosi ai, fa'au'u mamamai. Touch me again, oh Lord, touch me. I am your singer, more of you. Touch me, Lord. I may be blessed, anointed and clean. Pa'i mai Yesu, toe pa'i mai, i le uanga sala, olo pa'i mai, le ali'ie, o te malosi ai, fa'au'u mamamai. Olo pa'i mai, le ali'ie, o te malosi ai, fa'au'u mamamai. More of you, touch me, Lord. I may be blessed, anointed and clean.
Ya, ile li. Praise the La Lord. ba ia mawalunga le vi ngole tua. Mene. E lo fo ia. Nei lava me uma lau sunga mapsanga. Ia nga mo soifua se ola se si fo fa fonga il nei pese ia mau le fa fonga ia e amata tu ile aso braille se ia o lava ia stemi le tu fa longa nei pese ia nga mo se soifua e nga fo ia mato mo sauma mapsanga Praise the Lord. Ia leri. ai o nei fiafi lau sunga mapsanga. Ia pa ola vale mea le foi o le failo atu le malu le tunu. Ia subscribe ma so soani le falau loina atu o tatu pese. Ala le lo likes. Ia. Na hoi loa te lo masani el tatu tunu vo i telefoni me va pena. Ia vave ao na haru tatu pese le. Ia vave vunga natu le se sinko il masin fo. Ma lau arrange le sunga au una lena te puena ia fia mo se amano hol masin fo pu elispes ia ma tau foi e una ia le o Christmas ia pese vave ia mo ne fia te lo il tato vala aule sau fa mori talo fa tu tato vala talofa poni talofa Antonina talofa tilo sunga pese fa pitoa na mo oi sai lava o tina te lango tuai moli atile nganga fa tai lo sunga e ngata foile le fiunga le tual nei fia e mai se foile sunga fa penga ingo o lo nei fia fi fa tai tele lava fa mala mai no le fiunga le tu e ai mai se le pese mana yo fa longo e di ele tu lungonoi ya fa malulu atu Antonina ope atu lo msalo la telefoni na fa le ton ya ai patalo fa tu lista tu la talo malo fasal fatu le nganga falo le la songa pasta ya me se foi lo so el ne sia fiele li oh loto tu fa longo tu le lo si fonga loto sorry o tele lo tu no tele tu tapo ya mo vele le ki se sorry na tanga ya ne ale Facebook nga va ko komen fa stai ma fa malo per fa solo tapo eu foi valo fli mai po so foto esta se mas se foi kako por kala masango fie se fonga fa sua sorry pa sorry foi lo so anefia alo an le fa suele le lo se fonga o lewo asa voila ya o lewa o ana no ata tu lo fa fonga la tu no mala fiafi o asa o ka semana ia o le pese al watu lo imlo wata li fa le nganga ya sa il ko o ei o lo por kala me ya sa le tu el menana le na vili fa stai vi ya le tu le la lango la vile foi ya se o lo se stai mi po le ale le sawe alwa ia le pesele ia so telefone se ma so kale sia le la wanu sa ia e wa to la ngula sta to fa mo ai lo fetele sto familia le to por kala me uma o lo ina la stunga mal falsua e mai se foi se o so emociona inga o le kale sia fonne sia fiel ta so le tio familia le to me uma ta to felo ai pea so a fesu que riso fa stai molo wa tai loto alo fa tele atu fa stai lang mai God bless fa se fua talo fa lista tu la talo amo poni oi au Jake Jordi quiero que fa pea o que pese sori fa pea o leo e que pese sori volevamo pese la lang ya no pese deri Para au pele city se va caso city. O ia langa vole koe whaianga mea ngā 5 ia wa. Se a tope se fulu, po te itasi a tolu se fulu, ia whasi ti a waksau si ti. Soli, niederi, oko, sole o,
Mai ya le kesi. Aftai. No ku ai tere aka. O peso o leva, ia o valu fitunga ia o le o toe tawa le toe. Fai mfamianga foi mo tatu uma. E mo ira mo le vai aki oi. A loko kingonga nga pisa ka uero sunga le patenga. Ei. O loko kingonga ya ola ia pe mo leva. Yeah. Ma ola ia le ma kwa po ma farunguru. Oh, that's so beautiful. Right. Really peaceful. Mai e te au ka ua ngari mo mate. Ia wera ungi kaka. E mis foi karo fo si uso ngā ua kuma soa ia. Oka sa mō puni mapsanga. Ia leli. Ngau e aro ke pongo tia mo koe porare po filme ke lo mai eire. Ole YouTube. Alu lungo i le fai so atali e tanga su e lungo le YouTube. Tai pa elo ngoa ia. Saul pese le that's freely. Au tal pola stoffi sulua. A tele auta. Ia o vame vunga la volta o le spese le so mai. Ya, kusala e subscribe mo. Ia pule awe. Na. Ya, valo. Ya, subscribe mo pokala me nia tiati. Okay, alo fatu. Malolota to le vai so la so nei felo ile vai so tuatu. Yo, ya, alo ftela tu Jacopo, ya, so foi ya. Ya lo fa. Fa se foi. Ya, viele tu, pa tai o le oa, tatu te no mo foi si u ni fiafi, mo le atu le nganga fa te le lava. E atu sunga ma psanga. E mo le ngā ruenga ni fiafi ma so ni mai. Ia ai fa tai lo longo ma lau so ni mai. Ia e sanga, ia foi me sta talo ni fiafi fa volta ka proclame. Tu matile lava o lo mato tua i lo mato wola. Thank you Jesus. Awa lava ne ya te mato, awa lava ne ya te mato, awa lava ne ya te mato deli. Ai fo ia le vi inga o le fa manu o le fa nitanga ia te oi. Thank you Jesus. Le alu la upuma la tala le ne fiafi fa so la wa na lo mato tama. Ia fai lea ma se vai la au ngai o manto wola lo mato tua. Amen. Ina ia tupu ai lo manto wola ia te oi. Fa ua lo manto ngaluenga tala ia te oi malo fine ngalo lo manto tama. Pese foi ulanga launga ina pe langi ina ila au na lo manto tama malitina. Le tua. Ia o loto lau whanau. O tangata o lo malo. Thank you Jesus. Ia vea lau upu la ngata fo leo le pese pe o no suina ila au na. Ia whaatele ai lo malo lo mato o tua. Le tua ia ngalue ina loto o tangata. So se tasi lava le tua e whaonga ina le nei ala leo malaunga ina ila upu. A veo se whamanianga lo mato o tua ia te mato uma. Whamanuia ila au na le tua tiute le nei po ia sau ma le ainga. Ma le whanau tama. Manuia fo isio mato tama te tai a poni malola ma le ekalesia lo mato tama. Ia iau whamanianga ia Samoa atoa. Lo mato o tua whamanuia ia Samoa. Whamanuia i tama whanau o Samoa lo ta ape masala lau i so se vai panoa. So se meo nopia iai le tua. Ia o atu iai iau whamanianga lo mato tama. Talo lea le tua. Ia lea ia Yesu le li o le ola. O mato wole mo mato vala au tua inei. Amene ma amene. Ia o tātou proclame nasa mo le fiafil tutu le Upega ile Loloto el fa mo a tātou whelua i le song fu el vasu inu tu atu lango le leipa weekend le o le a tātou anga i atu iai ai mo nei taimi ia whafte tele lava i lau lango whaftail whafongfonga mai le fiafi o auto ona nel sunga ia maapsanga paila ia malo tangata nei o poni fono ti whasoi fuia mo nei taimi. God bless you all.